Pemirsa upah minimum provinsi miwah kabupaten kota wantah pinake silih tunggil pahan antuk ngerakse tur nincapang kesukertan pamikarya tur maning keluarganipun. Upah minimum inucap taler pinake upah bulanan terendah sani ketetapang dados jaring pengaman. Pengamat Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Dr. Igusti Wayan Murjanaya Semausang, penetapan upah minimum provinsi war sekali tali 4 likur mendasar saking upah minimum ring war sekali tali 3 likur, ngadungin sareng nilai upah minimum. Penyesuaian upah minimum selain saking nilai inflasi kawohin ring kahanan panglimbakan ekonomi kali sareng konstanta sanes sampun ketetapang. Murjanayase sanes sapisanan pinake Ketua Ikatan Praktisi tur Ahli Demografi Indonesia IPADI Provinsi Bali Ngewedarang melarapan anceng panglimbakan ekonomi Bali sanes sampun sayan becik turmaning inflasi terkendali kali kantos 4%, penetapan UMP war sekali tali 4 likur sepatutnya nih sida nyokong perekonomian Bali. Optimisme puniki anutin saking panglimbakan ring sektor-sektor perekonomian sekadi pariwisata, pertanian, sektor ekonomi kreatif, miwah ekonomi digital, sane kaaptiang sida tumbuh sayan becik tur mawasana becik. Manut dane pindah ke jaring pengaman, antar nyani UMP puniki nyokong tumbuh nyani ekonomi taler kaedin antuk pangupaya ring sajroning nincapang produktivitas pamikarya mangda industri sida ngicenin sangu langkungan upah minimum. Silih tunggil pahan sani kabuatan ring sajroning nincapang produktivitas inggih punika nincapang kualitas sumber daya manusia turmaning adaptasi teknologi. Panincapan UMP war sekali tali 4 likur menjantan mawasana ring panincapan produktivitas sinarengan ring ngewatuang kasukertan para pamikarya miwah keluargan ipun. Cutet nyane panincapan UMP puniki sida mawasana becik ring sajroning pahan sane wenten. Punika mawinan antuk manggih tetujon sane kaaptiang muatang pangupaya sekali mecikang perkanti industrial sareng perusahaan nincapang selah investasi tur mastikayang antuk limbakang program kewirausahaan miwah startup bisnis Bali Nguningayang.